Ek groet vanmorgen ieder en elkeen van die Jezus se lieflike en wonderlijke naam. I greet all of you, Jesus' wonderful and loving name. Also you who are sharing with us from social platforms, may the Lord be with you and bless you, touch you this morning as you join in to share the word of the Lord. Mag die Here werklik met ons kom spreek, met ons kom ontmoet en met ons kom deel vandag. Het is so belangrik dat ons hart geoop maak vandag. Ons ore om te hoor wat die Here ook met ons wil deel. Ek wil hier nou om die Bybel oop te maak in die boek van Johannes, die 11de hoofstuk. Ek gaan begin lees by vers 1. Ons gaan deur van tot op vers 44, maar soos ek aangaan, sal ek vir sê waar ek is, want ek gaan sekere verse uitlaat. Nie omdat enige gedeelte minder belangrik is nie, maar net terwille daarvan om so 'n bietjie tyd te spaar. Tog is dit 'n gedeelte wat aan ons wel bekend is. So you are welcome to follow your Bibles as we read John chapter 11, and we'll be reading from verse 1 right through to verse 44, but there will be verses that I'll skip and I'll tell you where I am. Ons gaan lees Johannes 11 vanaf vers 1. Ek gaan tot by vers 6, dan gaan ek spring na vers 11 toe, gaan tot by vers 15, oorgaan na vers 20 toe en 21, daarna 28 en 29, 32 tot 37 en 39 tot 44. Ek verwag nie dat jy dit onthou nie, maar ek sal vir jy sê. Johannes hoofstuk 11 vanaf vers 1. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf. En sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy dit hoor dat hy siek is, het hy 2 dae verdoof in die plek waar hy was. Vers 11, vers 11, dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Maar ek gaan hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En Jesus sê vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. Vers 20 en 21. En toe Martha hoor dat Jesus kom met sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Vers 28 en 29. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster stilletjies, en sê die meester is u, en hy roep jou. Sy moes dit hoor vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. Vers 32, en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel
en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê, toe kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy met die oog van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Vers 39, Jesus sê, neem die steen weg, Martha. Die suster van die oorledene sê vir hom, Here, hy reik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor. En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete, met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Kom ons maak ons oop toe. Father, we thank You for Your word. And as we receive it this morning, we come and we ask that this word that is alive and true will truly stir up our spirits, O Lord. Here, dat U woord ons gees sal opwek vanmôre, en dat U gees, Here, in ons harte sal kom inspreek. En Here, dat U in ons midde groot sal wees. Ons kom om ons ore oop te maak. Ons kom om te kom ontvang, Here, en ons bid dat U sal spreek vandag. Spreek, Here, want U volk luister. Dis ons gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Teksvers is opgeteken in die boek van Matteus, die 16de hoofstuk, die 15de vers. The text for meditation is in the book of Matthew, chapter 16, verse 15. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? He said to them, but who do you say that I am? Ek wil hierdie gedagte kom titel, wie is God vir jou? Wie is God vir jou? Who is God to you? It is time for each and every one of us to become real. Real with ourselves. In who is God to me? Real in what is God to me? And real with regard to what has my relationship with God become? Who is God to me? What is God to me? And what has my relationship with God become? It is decision time. Am I truly walking with God or not? Am I? Are you truly walking with God or not? For way too long have people pretended that God was the most important one to them, whilst they offered excuses
spoke to them. Excuses for not acting. Excuses for not obeying. Excuses for not surrendering unto Him. While we become complacent in the way we serve and follow Him. Ons het almal 'n prentjie van wie God is. Hierdie prentjie is gevorm. This picture has been formed and shaped, gebaseer op ons elkeen se lewe. Dit word gevorm deur ons ouers. Dit word gevorm deur ons huisgesin. Dit word gevorm deur ons kerk. Ons prediker, die pastoor, die dominee, die priester, of wat ons ook al noem. Dit word gevorm deur ander Christene. Die meeste van alles, dit word gevorm deur alles wat ons deurmaak in hierdie lewe en hoe God daarop reageer en wat sy antwoorde is op ons gebede. Ek wil hê jy moet terugsit. Vir 'n oomblik luister na iemand se erkenning en verklaring. En ek wil hê moet vir my skool die eerste video speel asseblief wat ek vir julle gegee het. Luister na wat hierdie vrou verklaar in hierdie video. Wil ek speaker staan vir die WhatsApp op die kamera. Ek het gedink ek ken God, dat ek hom probeer volg nie. Nie op papier nie op sondig nie, maar in die stilte van maande as 'n wonde, kan my geloof opbring. Ek het gesê, Here, gebruik my. En toe my breek het ek hom gevra om in my. Ek het vergeet goud moet nie gesê word gemaak nie, maar 'n vuur. Ons praat van genade, maar leef so skuldvrye konings, terwyl die koning van genade gekroon is weer door is. Ons sing, Here, laat U wil geskied, maar vlees vir dieselfde asem, nie so lang dit my seer maak. Ons bid verseer, maar ons hart loop weg van die druis. Ons wil sy stem hoor, maar die gereed sy hoor, want het snyt te diep en het wys te veel, en het vraag verdoen die dood van die self. En miskien is dit die deel wat die hemel stil raak, en ons het sy liefde vir tafel gemaak. Ons noem voorspoed, gunstigheid en lyding vloek, maar in die Bybel is dit juist die trane wat onbeweeg het. Ons wil sy hand neem, maar nie sy hart nie. Ons wil sy vrede en sonder sy pad verleiding. Ons wil sy hemel en sonder sy heiligheid. Maar hoor my vandag, met die stem wat ook nog leer. Die kruis was nie 'n symbool nie, dit was 'n slagting. 'n skreeu tussen hemel en aarde wat sê, so lyk liefde. Want die evangelie is nie mooi nie, dis brutaal eerlik. Dis nie vir trots nie, dis vir die wat nie moet vul aan nie, sê, ek is niks, maar U is alles. Dis vir die wat verstaan, heiligheid nie beteken nie sonder foute nie, maar die sonder voorbeeldsels. Dat die ophou probeer rechtheid, maar begin recht leef. Dat die besef Satan vrees nie jou lof nie, vrees jou gehoorsaam. Dat aanbidding sonder oorgawes nie klink, maar stilte en gehoorsaamheid, dis waar jy kan luister. So Here, laat my eerder breek as wat ek blink. Laat my eerder huil as wat ek hooghartig glimlag. Laat my eerder op my knieë bly as wat ek weer op my troon klim. Want U koninkryk kom nie deur mag of mede nie, maar deur mense wat stil sodat U kan lewe. Laat dit my gebed wees. Nie meer Here seën my nie, maar Here skeer my. Nie gee my meer nie, maar vat wat U moet nie. Laat my groot wees nie, maar laat U groot wees, selfs as ek verloor. Want eendag, wanneer die hemel praat, sal ek een stem tel. Nie die skade nie, die myne nie, maar die een wat sê, wel gedaan, getrou dienaar. En dis genoeg. Wie is God? Wie is God?
vir jou en vir my. Who is God to you? I want us to consider this morning on the basis of John chapter 11. I also want to ask that when you hear the name Mary, Martha, or Lazarus, that you do not think of them, but you think of yourself. Let us look at our scripture reading and see how God sees us, and then decide, who is He to me? This Mary that we read about was the one who unknowingly prepared Jesus' body for His burial, because she was the one who anointed Jesus' feet with oil and dried it with her hair. And John tells us that this Mary, Martha, and Lazarus was loved by Jesus. He considered them dear friends. Jesus het jou lief. Hy mag jou 'n vriend, 'n kosbare vriend en 'n egte vriend. Tog het hierdie mense deur moeilike tye gegaan. Tog het hierdie mense die slag van die lewe beleef. Lazarus was siek. Hierdie was nie net 'n siek wees nie. Hy was sterwend. En hulle roep na Jesus. Hulle weet en kan nie sterk verhoed. Maar hy talm. Hy bly weg. Hy wil sien wat hulle gaan doen. Die waarheid was, hy het 'n groter plan gehad. Hoe sou Maria, Martha en Lazarus hom ken? As dinge in die lewe, die slag van die lewe, nooit met hulle gebeur het nie. Nie oor hulle pad gekom het nie. Jesus wil nie net geken wees op 'n oppervlakkige of gemiddelde manier nie, maar intiem en diep. Soos hierdie vrou in die video ook gesê. It was difficult times for Martha, Mary, and Lazarus. But you see, it is in the difficult times, in the trying times, that we learn who our friends are and who we can call upon. So Jesus wanted His friends to learn this, that they could lean on Him. John therefore tells us that Jesus stayed in the place where He was for another 2 days before going up to Bethany. Jesus then turned to His disciples thereafter, and He told them that He was going to wake up Lazarus. They, the disciples, did not understand what He meant. How many times have God spoken to you, spoken to me, but we misunderstood. We even misrepresented what He said because we leaned on our own understanding. Eventually, Jesus had to put it bluntly to His disciples. Lazarus is dead. But He wanted to teach His people, His children, who He is. And through death,
He wanted to show them what he could do. And so they went out to Bethlehem. Ons vind dat Martha en Maria, sy vriende en familie, by hulle was, om hulle te troos. Dis in die tyd van verlies, dis in die tyd van swaar kry, dat vraag gevra word. Maria en Martha vra hom, hulle sê vir hom, as u hier gewees het. As hy gekom het, toe ons gevra het, sou Lazarus nie gesterf het nie. Wat vra hulle hom? Wat is die vraag wat nie by soveel woorde gestel word nie, maar wat hulle tog uiter in hierdie Here as hy hier gewees het? Hulle vra hom, Here, hoekom het u nie gekom nie? Hoekom het dit saak gemaak nie? Het het gevoel asof hy nie daar is nie? Dis wat hulle moet weet. Hulle het nie nodig gehad om het te vra nie. Ons besef dit wanneer ons dit lees. Want dis wat enige een in slegte tye wil weet. But the Jews also had questions of their own. They wanted to know whether he who was able to do so many miracles, he who was able to do so many great things to others, could he not have prevented this tragedy? Could he not prevent the bad from happening? But despite all these questions and murmuring, the Lord still called out to Martha. The Lord still called out to her. You see, when Mary and Martha heard that Jesus was coming, Mary went out to meet him, but Martha stayed behind. And then Mary went back, and she said to Martha, the teacher is here and is asking for you. The Lord never stops asking for his loved ones. He never stops asking for his friends. He is still asking for you and for me today. He is still calling out to us today. Both Mary and Martha, however, had to do two things. And the same applies to us. Number one, they had to go out to Jesus. They had to go out to Jesus. Jesus is coming. But don't sit where you are. Don't stay in your circumstances. Rise, stand up, walk out and go to him. When we stay, we become entangled until such time that we do not see a way out. Wat doe jy? Hulle moes Jesus graf toe vat. Hoekom graf toe? Want dis daar waar hulle opgegee het. Dis daar waar alles vir hulle klaar was, verby was. Dis daar waar hulle hoop opgegee het. Hulle moes Jesus na daardie plek neem. Toe Jesus na almal se reaksie kyk, sê Johannes het nou ontstel en die kry geween. Mense se afleiding, kyk hoe lief was hy vir Lazarus gewees. Maar dis nie wat het was nie. Jesus weet, omdat die mens vir wie hy lief is, hom kwaadlik neem. Hom verkwalik vir sy keuses, vir sy besluite en vir sy optredes. Hom verkwalik vir sy antwoorde, omdat hulle nie verstaan en insien dat hy die situasie en die gebeure wil gebruik om homself
weet, omdat hulle hom nie ken. Jesus weet, omdat hulle hom nie ken. Al het hulle gesien, hoe hy ander uit die dood uit opgewek het. Al het hy gesien hoe hy ander lewend gemaak het, vergeet hulle en net so vergeet ons op maklik en vinnig. En dit laat Jesus weet. Toe Maria en Martha na Jesus kom en hom na die graf neem, kon Jesus en sy vir hulle neem die steen weg. Jy sien, hy kon dit nie sê terwyl hulle in die huis gesit het. Hy kon dit nie sê toe hulle gebly het waar hulle was nie, maar toe hulle opstaan en na hom toe gaan en hy vir hulle sê, wys my waar julle hom neergelê het. Toe kon hy daar kom en uitroep en sê, neem die steen weg. Dis hier waar herstel plaasvind. It was here where they could be transformed and restored. It was here where they could be revived and see God's glory. But still they did not know Him. Still they did not know Him. That's why He said, that's why they said, but Lord, He's been dead for 4 days. Lord, why do you want to take me there? It's over. It's gone. There's no hope. There's no point. It's not worth it. But Jesus knows all things. We need to tell Him of our limitations. We need not tell Him about the laws that makes all things impossible. We need to know the God for whom all things are possible. Ken jy hom vandag? Ken jy hom vandag? Hoe ken jy hom? Ek het 2 ander video's wat ek ook vir julle wil speel. En ek wil verskillende vrae vir my oor te gaan. En beide na mekaar sommer speel. 2 en 3. En dan luister julle ook na hierdie mense se getuienis en ervaring. Hoe ken jy hom vandag? Phone call. This morning, your wife made an attempt on her life, and she was successful. Could you just tell me the wife's name? How am I going to tell her dad? I've got 5 kids downstairs. My kids are 6, 4, 3, 2, and newborn. And now I'm going to, what? I guess forgive my honesty, but like, if someone's a murderer or something, like, you take them, you don't take her. I'm a pastor, I'm teaching the Word of God, I'm a professor of systematic theology, and like, why? Just such a God as I knew Him, which is, you're gonna keep me safe and fix me, you're gonna fix my wife, you're gonna give her back to me. And I was sitting here after having prayed and fasted and begged and pleaded with the kid, petitioning the throne on a daily basis to free her from this. And the answer was unequivocally no. And so now I've got 2 options. I can either rip up this idea of God that I had and allow Him to replace it with a real one, or I'm going to have to rip God. I think a lot of people are wrestling with, like, how could God be real or good or loving and X, Y, and Z happen? And it's so interesting that that's the first emotional response I had. There must not be a God, or if He is, He's not one worthy of my worship. And yet, the unbiblical version of Jesus is broken away and He's been replaced with the real one. I'm actually more in love with Him. And so I leaned back into Jesus, just going, dude, I got nothing. I don't have anything else. I don't have anything else to turn to. Everything else is shaking. Every identity that I once had is now kaput. So I just kind of pleaded with God, if I'm going to need you to rebuild my paradigm of who you are. It's a story of God's heroism in the middle of my faithlessness.
this morning, you'll There was a letter from a lady that lives in this state, that's all I'm going to tell you about her, that does shoes. And it was all I could do to keep from weeping after I read this letter. Here's what she said. I was raped when I was 23 years old. Didn't get married until I was 44. Couldn't have children. I was widowed at 49. I went into a deep depression. I developed PTSD. I tried to commit suicide twice. And I got angry at God. And I walked away from God. Well, at that point in the letter, I was about to lose it. Next paragraph. Will this God ever forgive me? Will this God let me come back if I want to come back? Will this God forgive me for how stupid and how angry I've been? Can you help me? I did take 11 to a while. Here's what I said. I said, 1 Timothy 2:13 says, even when we are faithless, He is faithful. He will never leave you. He will never forsake you. What you didn't understand is the moment you walked away from Him, He went with you. And what you don't understand is the moment you turn around and want to go back, He's been standing there with open arms the whole time. He loves you unconditionally. He loves you unequally. So ken jy hom. Do you know Him today? Ken jy hom vandag? Een ding is seker. Life will happen. Dinge gaan gebeur. En ons stem nie met dit alles saam nie, maar deur dit alles probeer die Here die verkeerde persepsies wat ons het wegneem, sodat misverstande en verkeerde afleidings nie meer bestaan nie. Maar dat ons verstaan en weet wat die volmaakte wil van God is. Jy vra, kan ek weet? Kan ek weet wat God wil hê? Ja, ons mag. Maar die vraag is, sal jy vandag kom? Sal jy hom neem na die plek waar jy opgegee het, waar jy afgesluit het en hom kans gee daar? Will you lay down all of your excuses and truly surrender unto Him? Jesus told us a parable of people who had different excuses, but none of them were deemed acceptable. I listened to a preacher in the week, a man who is handicapped. He can barely speak, but he preached. For God has called him to preach. And as he told this testimony, he then turned to the audience and asked them, so what is your excuse? We offer up so many, but God has none of them. Ek wil jou vra vandag, sal ons ernstig raak met God. God gaan net beweeg in manne, in vroue, in kinders en jong mense se lewens wat ernstig gaan wees met hom. Wie bereid is om te sterf sodat hy kan lewe? Wie bereid is om te kom na waar hy is? Sal jy vandag kom? Sal jy vandag opstaan en sê, ek los dit agter. Ek neem U na my plek van gebrokenheid toe. Ek neem U
na my plek van verlies toe. Ek neem U na my plek van stryd toe. Ek neem U en daar waar ek opgegee. Sodat jy kan sien, hy staan met sy hande uitgestrek. En sê, ek wil jou rust. Ek wil jou lei. Ek wil jou opbel. En ek wil jou jong maak. Ken jy? Do you know Him today? Or are we turning away and allow His words to pass us by to the next person? Do you know Him? How do you know Him? And what has He become to you? What is your relationship with Him today? Will you come as He was? Jesus, in hulle swaarheid, in hulle verlies, steeds uitgereik na Maria, steeds geroep na Maria, steeds gegaan na die plek van opgee. En daar het hy lewe gebring. Sal jy toe op vandag en om God sê. Will you allow God to replace the picture you have, as dispensed in the second video did, of what was not real, to replace it with what is real, so that we may know Him in the strength of His resurrection. Let us bow our heads. Kom ons sluit ons. Here, ons sê vir U dankie. Dankie dat U bemoeienis met ons maak. Father, thank You that You are willing to come to us, to stand a while, Lord, still with us, to meet with us, wherever we are. Thank You for calling us out. En dankie, Here, dat U bereid is om ons na die plek te neem, waar, Here, alles verloren gegaan het, waar alles opgegee is, waar teruggedraai is op alles, teruggedraai is op U. En Here, ons roep, keer terug. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belast is, en ek sal julle rus gee. Here, doen U dit vandag in mense se lewens. Doen dit in elke troerder se lewe vandag, en maak ons ernstig, Here, dat ons ons verskonings en al ons dinge sal afneem, en net sal kom to obey and serve, because we answer Your love for each one of us. Wees die naprediker van hierdie woord, Here. Verdaag ons ook in die liefde, die blydskap en die vrede, en bly U met elkeen van ons, en bring ons weer saam op die besonderse tyd. Dis my gebed in Jesus naam.